Tara falava, i le suafa o le tamā, ma le alo, ma le angasa, o le a tātou tāpua i ai i le atua. Ia tātou te patipatia le anga le leima le alofa o le atua, ona o langa tausinga ia tātou i le ni tai afo. Ia ve ia no leo whatawa, e whatalofa atu i pa ia ese o le kalesia so whatasi, o le sinoti o Victoria, Tasmania i le ni tai au. Ia mai se le lau tele o loo fsota i mai i le nei ala whasana lau. Ia whamalo lava le soifu maua, ma le langi mama. Malo fo i lo nsai. Ia o le talo lava ia maurunga pea le vi inga o le tātou li whaolo Jesu ke wiso. Ona ngā ruenga uma tātou te whai ona o lona whinangalo. O le mōli e sulu i le pō liuli. Ai le manumalo ai le pō liuli. Whafonga e se o whaitawina na whai upu ma le tusi salamu. Taita ina ai le tātou wana au tapo inga. Whafonga e se o whaitau. Leli ie lo mātou atua. O e lava na e tali atu i a te lātou. O e lava le atua na e whamanga roinga i lātou. A ua e taui i a lātou a mionga. I au tau whane ne atu i le li i lo tātou atua. I au tau wifo atu fo'i i lona maunga pa ia. A wae pa ia lava le li i lo tātou atua. O le a tātou i li atu i le tua i le pese ua saunia.
O le a tātou whaamawalalo atu I lumo le atua I le talo. Tātou talo. Le atua tolu tasi pa iai. O le atua le tamā, ma le alo, ma le anga pa ia oe. O le atua lava oe mai le amatanga o lava I le ngata. O lau upu fo'i na foa I le langi. A toa ma le nei lalo langi. A maise o le matanga o fie o fua o le mana vaola ua e foa I a te ato. O e tamā le tulu inga o le poto sili. Ma le atamai. O e fo'i le pongai o mea le lei uma ma le tonu. I le nei tae au fou ma tau te I ia e ma whaafetai le tuai. Ona o le fua lea o loa lofa. Muti vale ma loa anga le lei. Lea ua mātou to e ala whai ai le nei tae au fou I le manuia. Awa o oe. E o le pule. E o le mana. E o le vi inga. Whaafetai le atua mo lo walo pele o Jesu Kiriso. O le na e awina mai. E whaailoa mai a te mātou uma. Le matautia o lo walofa ma lo wanga le. E ala mai lea I lona maliuti ngai ma lona toe tu pan malo. Ina ia maua e mātou le whaoratanga mai a te oe le tama. Whaaftai a pa iai. Lo mātou whesoasoani sili. E tai ia mātou uma o lau whanau I leo langa nei. I le mātou urufafo, ma le mātou toe urufale. E le malofia lau puipuinga ia te mātou le whanau. Awae te whaatasi pea mai mātou te tuatasi e le au noa. Le atua silisili e se, lo mātou te mai o I le lang. E te la e le vi inga ma le whaafetai. Ai pangalea lo mātou tua. Ua ona e silafia o mātou whaale tonu. Ma vaivainga uma. O lea mātou te whātou e se atu I lau fio. Wha mole. Wha maangalo mai o mātou se uma. I tū whaale tino. Ai mai se o tu whale anganga. Mātou te talo o mātou te mai. Ia e alofangia o mātou tai uma le tu mai. A mata mai ulo a inga taitasi. Ma tai o e ka le si o uma. O uru tofia o malo mātunu uma o le ni lala. Ia e foa I le tō whama mao. Ma le whaau tautanga loto. E tai nai lau whanau I le lofa. Ma le ami o tonu atoa. Ma le onsa. Ina ia mātou maua le file mu mai a te oe lo mātou atua. Alofangia fo'i nai o mātou mātua le tuai. Ina ia whaafua loa lo lātou soifua. E au na fia ai. Ia te oe le atua le tamā. A o iai I le nei o langa le tūmau. Mātou te tano fo'i mo nai o mātou whanau le tuai. I le whawhianga iai ma o onga. Ai meise o whawhitauli. Taru ai le whaamai o sala lau. Ma whai ngai le lanorangi atoa. Se saa mai le atamai. Mai a te oe tamā. E whaau penga I nai I la tō uma I la wa fionpa ia. Ina ia sāpa vali ma muli I la tō uma I o wala. Mātou te manatua nei o mātou a inga le tuai. O loo wha amuri mai si o mātou atunu pele o Samoa. Matutu I mai le muri papanga I taulanga talo. A wahalo mātou o mawai nei atunu ese. Ia wha pea ono o atu
lau whaamanuianga ia te lātou. Mātou te tano fo'i lo mātou te mai. Mo o lo ua maua i ngase o le tino. Po o whaatau toria fo'i mau ta ngase. Ia whapea ona o atu i ai lau whaamaro longa le tuai. Mātou te tano fo'i mo o lo maua whanoa noanga. Ia whapea ona e whaamawhanawhana atu i ati lātou. Ila ia maua i lātou le while mū mai a te oe ro mātou li. Mua au muri au lau whio, ia mātou tau mwhainga uma le tuai. Ila ia mātou sāwa vali i au whaataitai. Maua o onga tā ua mai lau tusi paia. Ma le whatua tua moni ma le au mo whio. Ila ia mātou whaia pēa lo whina ngalo. Ai le o mātou loto. O le tāra sanga lea e ala atu le suafa manu. O Iesu Keriso lo mātou li ma lo mātou whaona. O a mātou te talo atu ai nei. Amene ma amene. Ia o le taimile nei o le tala mo le whanau. Yeah, good after morning, boys and girls. You notice as we get older, we tend to enjoy reflecting a long way back to our own childhood. When we're young, we're looking forward. When we get old, we're looking back. Isn't that funny? Now I want to share with you a story from yesteryears on White Sunday. Now last Sunday was White Sunday, but I just want to share this with you so you could have some idea of what White Sunday used to be like when we were young. Now, I'm not going to name any names, nor will I tell you where this took place. However, it is quite funny because it has some connection to our reading for today. Many, many years ago when I was young, Sunday school was always packed. Church was always full. Sunday school was like 85 to 100 young people. And when it came to White Sunday, it was something to deal with. Now back in Samoa in those days, we used to have two services. One in the morning and then one in the afternoon. On White Sunday, likewise. And so this day, the whaifeau or the minister sorted out all the presentations or performances for White Sunday. One part or one half went in the morning and the other part went in the afternoon. But this particular Sunday, White Sunday, kids were queuing for so long to get to the church. And when all the kids were seated in the front, there wasn't much space for the adults towards the back part of the church. A lot of the young people stood outside looking in. Anyway, this particular day, as you can imagine, with so many people, the services went for quite a long time. This particular White Sunday, the service had already gone for probably 2 and a little bit more hours. And you know that some of the kids, they wait and wait as each family by family are called up to share their testimony, to give their performances. They all look forward to it. But 2 hours later, there were 2 young boys. Now,
to be quite honest, I snuck out to grab a bite to eat. But lucky for me, we've already done our performance. Two of my friends saw that I already came back with a little bit of palusami stuck on the edge of my lips. I just had to have something because 2.5 hours in church, it was very, very hard. We don't get breakfast. Well, we didn't anyway. And so these two boys couldn't help it. They couldn't wait for their turn to perform that day. And so they snuck out and ran home to grab something to just put into their stomach. And as they were gone, the minister called out, after this performance, then the presentation from these two boys' family. When they were called up, the mum panicked and stressed, and she was angry. She was fuming. She called and she sent someone to go and grab the boys and bring them back. Well, by the time they came back, it was already, the previous group had already finished. But guess what? As typical Samoan families, these poor boys, the two of them, well, they got a bit of a belting before they went to do their performance. One, the younger one, was just he couldn't stop crying, put it that way. As they did their performance, this young fellow that was crying had to say the final tauroto for their performance. But it was funny because right now everybody were falling asleep, everybody had fans, but because this young boy was crying, everybody looked and paid attention. And the minister, I guess he was hungry too. In any case, the funny part about it was that this family were doing a presentation on Matthew 22. And when it came to this boy, he was still sulking. He was still upset. He still never settled. And when he did his tauroto, guess what he said? Ave me aia Kaisara ia Kaisara. Ave me aia le tua i le tua. It means give Caesar's food to Caesar and give to God, or give God's food to God. It's very interesting because straight after that, everybody that were falling asleep all started laughing. And then the minister decided, it's time to wind it up because that was a message. Give Caesar's food to Caesar and give God's food to God. It's interesting how it stopped right there. And I guess, I don't know where this young fella is now, but I always remember because his name is also Caesar. And it was very interesting how he finished White Sunday morning service that day. I hope you can understand, because as we continue to look around, even in Samoa now, there's not so many people in church anymore. But back then, I guess everybody went to church. Ave me aia Kaisara ia Kaisara. Ave me aia le tua i le tua. God bless you, children.
O le whaitauina le nei o le awhiong pa ia le atua. E maua mai le tus whaitau o mātai o lonam tā upe 2.2. Whai upe 0.5. Whangata mai whai upe 2.2. Whafunga le au whaitauina. O na wane ai leo le au whausaio. Na tau pule pule pe whapewhea o na lātou mai le ia te ia ia na upu. O na lātou a awina mai ai lea ia te ia o lātou so o whaatasi ma le au Herotiano. Wa whapea mai, le awa oe, wa mātou I lua o oe le whamaoni. Wa e awa o fo'i I le ala o le atua mai whamaoni. E te le mata o fo'i I se tasi. A waele I whailunga ina e oe si tangata. O le nei, ia e ta o mai ia te I mātou. Pe sia lau ta ofi. Pe sa ea o na vatu o la funga ia Kaisara pe le ai. A ua sila fia Iesu o la tō loto leanga. O whapea atu. O tō tangata whapea a miau tonu. Se ale mea o tō tofu mai ai a tia. Paali mai ia ia tia au se tupe o le la funga. O na lato o vane ai lea ia te ia o stenari. O na whetala e atu lea o ia te lato. Wai ea e ona le nei whaatangata ma le nei tusi. Wa lato whai mai a te ia. E o Kaisara. O na whetala e atu lea o ia te lato. O le nei, o mea Kaisara ia o tō watu ia Kaisara. A o mea le atua, ia a watu ia I le atua. O na lato whaalongo ai. O na lato tau whai ofo ai lea. Wa lato tu ua ia, ai o ese. Pamania mai le atua le whaitauina o lana whiong pa ia. O le matua mo tātou ni nei tae ao. O le amaua mai lea I le tusi o māteio ta upu e 2.2. Aolon foi upu 0.5 te I o atu le 2.2. O le urutala o le tātou matua e whapea. O le atonu le mea e ave I le atua. O le atonu le mea e ave I le atua. O le tātou tusi whaitau mo ni tae ao. E whaasino tonu lea I le fesili e le ofreseio ma le au. E rotiano ia Iesu e whapea. E te tau ea o na tatongi la fonga ia Kaisara e le ai. E te tau ea o na tatongi la fonga ia Kaisara e le ai. O le whawhitauli lea na whawhea ngai ma tangata Israel I te tonu o Jerusalem. Ua le lava vā e la tō o na tatali le pule malosi a le malo roma. O lea sa te e ai le whanaunga Israelu e le tutongi ina o ni a la tō la fonga ia Kaisara. A toa fo I ma le pule malosi ma le sau wā o le malo roma. Awa o naona po. E fōringa mai a fia pule a lea malo o mai Jerusalema e whaatino ai lo la tō pule. La tō te pule ai tangata uma o Israel. Ai mai se o le au stau langa ma le au Farisaio. O le aso sa na te atu nei sa tātou whaalongolongo ai I se tasi o whataoto Iesu. Ua whaatusa ai le malo le langi whapei o le mori mau o mātei. O le tausa maanga na saunia e le tupu. Mo le whaai poiponga alona atari. A o le au wala au lia o tangata Israelu ia. Sa lato furitua ma te e atu e le wala au a le tupu ia. Ia po lea tua fo lea. O lea na ita ai le tupu. Ma au ina atu lana au tau e wha o matia e na te I lana wala au. Ma susunu o la tua ai. E le tau mate
o le mafuanga fo i lea. O le fua o loto o le au wharaseio. Ina ua manatu i lātou. O loo whaatatau i ati lātou. Le whaata oto lea a Yesu. O lea ana. Fau lea ngai le au wharaseio. E toe tau i atu. Ma tau pule loa e sa ili se awala e mai le iai Yesu i ana upu. Ina ua maea le tau pulenga. Ono mai ai lea i lātou ua whapea mai i a Yesu. Lea oa oe. Ua mātou i loa o oe le whamaoni. Ua ea o fo'i e le ala o le atua, ma le whamaoni. E te le matau fo'i i se tasi. Awa e le i whailonga ina, e oe se tangata. O le nei, ia e tau mai i ati mātou. Pese a lau taofi. E tala whea ngai ea le tutongi o la fonga i a Kaisara, pele ai. O te taritonu, ua lau ilo uma i tātou le nei tala, whapei o na mori mauma atai. Ai mai se o le taulama lama o le au o si taulanga, ma le au wharasaio i a Yesu. O le tau purepurenga, a le au wharasaio, ma tangata popoto i Israel. Lea sa whaamaururunga ai i lātou, ma manatu a lātou manualo. Ia ai pangalea. Sa ilo le lei e Yesu. Le lei whaamaoni o whaaupunga. Ma le loto leanga o le au wharasaio. O lea Natalia tua Yesu e whapea. O outou o tangata whaafiami o tonu. Se ale mea tau te tofo mai ai i atea. Whaari mai i atea u le tupe mō nā whonga. O na lātou avane ai lea i atea o le tasi le tenari. O na whesiri atu lea o Yesu e whapea. O le ata ma le ingoa o ai o loo i ai. O na tali mai lea o le au wharaseio, o Kaisara. O na whapea atu lea o Yesu. O mea Kaisara, i autou avatu i a Kaisara. A o mea le atua, i autou avatu i le atua. E se le tau a tele o le nei tala, pe o na tūsia e mātai. E tātou te mana tunatu ma mawhauwhau loto i ai. Mo se a o onga mo tātou uma. A whai o le tenawi lea e whai ei la whonga e ave i a Kaisara. O le whesili la, o le a tonu a le mea e ave i le atua. O le vaenga lona lua o le whetalainga a Yesu e whapea. A o mea le atua i autou avatu i le atua. E whoringa mai o se whao punga. Na fuafua ina e Yesu, e lui tau ai tangata uma lātou te whaitawina. O se whao punga na fuafua ina, e te talai le anganga te soa soani. Ma le wha soa, ma le talatala noa a tili iai i lona winga. E tā ua tele. E tā ua tele le fwai upu lea a Yesu, e lo tātou wola sa ili. A to ai ma lo tātou ofa tele, e le matau tia o le atamai, o lo tātou wali whaola o Yesu Kemiso. E le ai seisi na masalo, e mawhai e Yesu, o na alo le loto leanga o le whawhasai. Ia e pangalea,
Pe o na tātou whaitau ma tātou whaafafonga. Ma na tātou iloa o le ata mai o le atua. E sili sili e se lea. O le tusia kenese lona ta upu mua mua. A lona whai upu e rua se fulfitu. Whaitau ina e whapea. O na whaia lea e le atua o le tangata i lona langa whaatusa. O le whaatusa o le atua, nei a whaia ai voia. O oe, ma tātou uma, na whaia e le atua i lona whaatusa. O lona winga, o le atua e ana i tātou. O le atua e pule i ate oe, toi pule i ate au. E moni o mea le atua i tātou uma. Awa na whaia tātou e le atua. E lona lava whaatusa. A o le filifilinga a le atua. Ina ia tuuina mai le whaitalia i le tangata. E pule ai o ia i lana filifilinga. O le filifilinga. Ma le fua o mafua e tupunga mai i ia filifilinga o lea e pule ai le tangata. E tusa lava la po o mea le atua i tātou uma. A o lou i unga e pule ai, o lou i unga e pule ai oe. O lou i unga foi e pule ai ia. O lea ua tuuina mai e le atua ia i tātou uma le avanoa. E whai ai le tātou pule. A whai e te ave mea le atua i le atua. O e filifilia le mano i le la. Ai, a whai e te ave mea le atua i a Satani. Ia, talo whai i a te oe. Ma le whaasalanga lea o e filifilia. Awa a uma le olanga le nei. O na muta fo i lea o le pule lea. O lea tonu le mea ave i le atua. O lau filifilinga. Ma lau filifilinga. O na atoa lea o le filangalo o le atua. O le tusia mātai o tau po lo sfu malua. Fai upo tolu sfu le fitu e whapea. E te alofa atu i le li i lo atua. Ma lo loto atoa, ma lo wanganga atoa. Ma lo manatu atoa. Ia. O le upu mo tātou. E nau le atua e whai lau filifilinga. Ua tu mai e le atua i a te oe le pule. E te filifili ai mo lou whaaigonga. E ao na tātou mana tunatu lo loto. Ma tātou mawhau i luma. Aua tātou te toe mawhau tua. A tātou anga i luma. I a tātou filifili ma fuafua. I le i unga e o iai tātou. Wa o uma e o le tātou whaitawina le tusia mātaio. Wa atoa nei le fia māsina. O le wha moe moe. Ina ia tātou filifili le malo le langi. Ia tātou filifili le atua le tamā. Ave mea le atua i le atua. Ia. Ua tu atu i ate oe mea kaisara e pule ai oe. Ai o le finangalo le atua. Ia ave i le atua mea le atua. O lau filifilinga, o lau pule, o lau whaaigonga. Ia soifua o na o Yesu. O le a tātou whai o le sauninga i le pese o saunia.
tātou te whawhitaia le anga le male lo whare tua. Mina ua tātou maua le nei teimi. Ia maise o le anga i luma. Ia o le rua nei o vai aso talu o na toi taliu i whanau ia o onga. Mo le tēmuno na whaa o le nei tausanga. Ia a o saupe i lalo numera koe o lo a whaita. E le wha mai po le COVID te sumarewa. Ia, tātou te whawhitai le tua. Ai au na tātou manatua se tu tāua. Ia tātou te talo mo tātou whanau. Te talo fo i le tasi mo le tasi. A wai ese tangata. O leisi tangata e maa ara whatawhata. A o leisi tangata e a fia mo fie. Ia pe o le tulanga lea ua iai le toa tele o tangata le vai taiti. Ua a fia i le ngase o le mawhauwhau. Pe ta ua fo'i o le mental health. Ia tautua nā mai tātou uma. Le ainga o le tua ma le au whatua tua. Tātou te talo i le tua. Maua mai le fsosoani e taita i lai tātou i le taimi whawhitau li whaita. Ila ia vea i tātou tangata e whatua tua bea i le tua. Ma te talo bea ma whamoe i le tua. A vela o bule i le tua. Ia whaia le whilngalo le tua i lo wola ma lo wola. Lo soifua a so wola. Ina ia vi ia i le tua. Ia ole a tātou whai u se talo. Tātou talo. Le tua lo whai. Mātou te whalatana tātou i lau whio i le nei teimi o le aso. A wai le se mea mātou te mawhaia au noa ma lo whaatasi mai a te mātou. Mātou te talo le tua. Ma tu atu i o au. Whawhita uli ma whaale tonu o whawhia ngai ma nei a mātou whanau. Ai meise o mātou uma. Taru ai le whamai. Ma whawhita uli o lo ui mai ai. Le tua e lo mātou te maa. Mātou te talo. Mua au muri au lau fio i mea uma mātou te whaia. I theu ia inga. I ngā ruenga. I a onga. So se mea lava i mātou te tuatu i ate oi. A wae fōu le mea uma i ate mātou. Ia. Mātou talo le atua. Ia e whaatasi mai ma fisoso ani mai ate mātou. I le nāwa i aso le tuai. Mātou talo. Ia e taitaina i mātou i o wala. Ina ia vi ia oe le tua le tamai me o mātou te whaia. Ia, o le talo le ala tu le suafa oe le tua le tamai. Ma le alo, ma le rapa ia. Amen. Ia, tu mau mai o mātou runga uma le manuia. Ma le alofa tu noa oe le tua le tamai. Ma le file mua o Jesu Keriso lo warpele. A toa ma le mafutanga a lo wanganga pa ia. A mata tu nei se ia o i le whaavavau lava. Amene, a amene.